tak langkong cangkolang kak dinto asma abtina faikotur ruba abtina ngastani SDN Murtaci Situng. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadil Fatih lima uliqa wal qatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man arada ad-dunya fa'alaihi bil 'ilmi wa man arada al-akhirati fa'alaihi bil 'ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil 'ilmi. Amma ba'du. Sebatan kaula amul jaaki setajah panitia sebatan kaulah amul jaaki para Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ngereng amuji syukur dajunan Gusti Allah Subhanahu wa taala seampun aparing nikmat keabdina sareng panjenengan sedaya saengkeuna abdina sareng panjenengan sedaya bisa alongku tempat ka dinto dalam keadaan sehat wal afiat. Salatan wa salaman daimain semoga etapa akhirat da Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seampun apakta abdina sarang panjenengan sedaya minal dzulumati ilan nur. Para rabu sesami mulja abdina micil tempat ka dinto bedi ngaturaki na cedabuan se aropa aki pul ompul malakeng budaya matur kaangkui malangkeng budaya maki kadinto aki pesah matur apa nama masa kadinto karena beseman semangkin kadinto ampun salbut ampun rosak leres penapa punten para rabu melanah dari Kak Dinto ngereng ngustawaki pesah matur deka putra putri panjenengan sedaya kong langkong pesah matur antarana murid deka guruna. Se nomor 2 budaya matur se parlo ilang kengaki nyabe putra putri deka pondok pesantren kong langkong kebedaan katih mangken. Kadang orang sepo Kak Dintoh para prabu aroma segengsi nyabak putra putri ndek kapondok pesantren tak zaman jepon semakin dalam Al-Quran firman Allah Subhanahu wa taala buaki a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. Artiipun debuna Allah pada Aki Muhammad yak tena aing tase ditintak angku nyerot ilman sengko yak tena aing tase tade engkeun tade karina dari tebuna Allah apuk teh aki ilmuna Allah Subhanahu wa taala ka dintoh tak kabitong kong langkong ngesto aki budaya matur se kaping telu budaya matur se parlo pelangkeng aja bis de ka para guru kong langkong se mulang lip ale karena guru semulang lip alipan Kak Dinto para labu tak mabi ebajer minangkah ngamre itu na Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sebeluna abtina engkel dari Kak Dinto ngereng maus istighfar areng sareng minangkeh
minangkah nyoon pangaporada Gusti Allah Subhanahu wa taala supaya budaya nang pamekasan ka dintoh tetap langgeng. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, rabbi zidni ilman nafi'a wa waffiqni amalan maqbula, pararabu sepotor anum ngiring ngestu aki bersama tura supaya leres tengka kulina terperjuga dedebuna manapi pedator ator sekorang perjuga abdinah nyoon pangapura sesobung batas epon. Akhirul kalam ihdinas syiratal mustaqim. Wassalamu alaikum Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngaturakin matur sangkong de sana semuja epu faikotur rubah dari EDM Motaci Setung minangka lampas atau repon kikadito nomor undi Lutfiadi dari MTS Riyadatul Ulum Gangiol Picorong Pakong Pemekasan. Ngereng kator Pak, ngereng kator. Sebelumipun nyon eti memperkenalkan diri. Beten kaula nyandeng asma, nyandeng nyamah Lutfi Adi dari MTS Dadul Ulum Karangnior Picorong Pakong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan wa syukran lillahi azza wa jal. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi faman yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidil kainat sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad ibni Abdillah alladzi la nabiyya ba'da wa ala alihi wa sahbihi fi kulli mudda amma ba'da. Samahatal ulama al-aizza wal kurama, setuju alim ilmu, setuju ulama, setuju rabu, sepotor anum, sebeten kaula hormati, sepada along kucimet parjuga, kalongkuan pasemuan kadinto. Dewan juri sesoke ratin genteng, sepatot eka iri. Sanak bereja keluarga duk remek sebeten kaula hormati. Rasah abe ngambang etengah sakere kanikmatan seta akhir sereng. Ianyo aros tandis kabelesen seta aponca. Ngatuk sekek etelengah cora papareng seta Allah. Nikmate pon arontong tak kabitong. Beles epon epe tak katampe. Papareng epon katabur lebur. Pramila dari kadinto patotor parcuke keraipon ang lebeti ator kabitan kadinto. Ngireng beten kaula ajunan seteje arang sarang kalaban berenteng tor anteng. Nguncuke kipoci syukur kalaban ator pamator. Alhamdulillahi rabbil alamin. Masya Allah kana wa ma lam yasha' lam yakun. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amar keseteje kak dinto tanto ampon asareng pinareng tomita karsa epon Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Si amor baceket si arabek madai karep sehingga abdina ajunan seteje eka sokani apolong lengki engkun kak dinto dalam lalampaan atu
Eki sarang kelimpok duk remek. Saya dukung sarang dinas perpusip Kabupaten Mekasan. Malarmu ke lampaka dinto kenging ridhoipun Gusti Allah jukenan bedah pikunaipun mongko abdina ajunan seteja minangka ikhtiar kangkui alang kengaki buddha jematur. Seterusipun rasah abe sekuk tak satria arantep totor besah sekalangkong mako besah aromat kalimat setomus keramat angin pangisto solawat kalaban komat kalimat Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulaihi wa sallam seampun nyunareh calemut kabuduan kalaban terak mursak terkataran sonara ilmu agama Islam semalarmu ke abdina ajunan seteja kengingah tor ngaulia safatipun Gusti Kanjeng Nabi mulai kaudian alam dunya kak dinto kong langkong kaudian seampun tanto Bapak Ibu seteja Rabu sesame mulja Ibu ajunan seteja sokolamatura abdina sarang ajunan manabi aroma sama turah tanto ngempen kewajiban kaangkui miarah jukenan anom buagi besa matur dari kadinto nyon eti mater cangkolang de perajunan utamaipun dewan juri sekoni abdina bedi medek bedebun kalaban pul ompul besa matur. Para Rabu ajunan sami ngakeli ejeman semangken besa matura ampun sakoni teretan ngodeden ampun tak pate ngopeni. Jadi kadinto abdina melalui alai beti lampa kadinto melalui ajunan abdina ngacek ajunan seteja keangkui sami-sami miara tor alang kengaki buddha jematura utamaipun bersama tura. Seterusipun karena kiburu ampun bedebel penggula kesusu keangkui maka buru asareng senar arih setarak nyunar tak remareh asareng ondem pote si atabur langit berse manabi dalam ator pidato abdinah bede pamator sekorang akor tak langkong nyon pangaporah setak kaokor. Seteja entek tantuk sekorang sontuk angkit okarah sekorang sorok muku pangkelian tak langkong nyon pangaporah setada angken. Numpak motor dari Deja dari Pakong dek Mekasan pamator sekorang parcuke tak langkong saporaan. Akhiran hadanallahu wa iyyakum ajma'in ila siratal mustaqim wallahul musta'an ila sambil rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngatore matos kangkong de salena semoje Bapak Rudradi seminangka bekal dari MTS Riyadatul Ulum Gangior Picorong Pakong. Bapak Ibu tantetan semoje sepada pajuke secat makin lagi sekecet tekalem ku ekrongkonepon. Minangka nomor satu pun Ki Kadito nomor urut undi telok Ki Kadito Ahmad Khairul Saleh dari SDI Al Munawwarah Pamekasan. De selena petenggolang atau bektoh angkun si ampun jediaki kator. Ngene kator ngator. Bismillahirrahmanirrahim. Asma abdina dan Toh Ahmad Khairul Saleh minangka dari SDI Al Munawwarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له
ومن يضلله فلا هادي له. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Ngemot dari ayat Al-Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Seatenah kaento Nabi asyukur kalaban papareng dari Allah SWT, karena dari syukur kita kaento bekal paring sarang Allah nikmat lebih banyak. Namun sebaliknya manabi kita tak bisa syukur kalaban nikmat Allah, saestona Allah bekal maringi kemusiban atau bekal maringi okoman tak bisa kita terima. Pertama-tama ngereng mau syukur da Allah Ta'ala sekaimah ampun maringi dapatan abtina sareng ajunan setajah nikmat rezeki hidayah maupun mawanahna sehingga abdina sarang ajunan setajah bisa apol kompol tempat. Sikap yang dua ngereng areng sarang mau sholawat kaimah ya terakhir ada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekaimah ampon lastare perjuang aki abdina sarang ajunan kadajah dalam keadaan susah kaito dalam keadaan zaman ontah saya kaima efektah dalam keadaan saya pangki dalam makan kaito dalam keadaan bunga saya itu dalam keadaan zaman Toyota dalam waktu kaito artina atau rakina pul pidato saya pul kaito malangkeng budaya matura ya kaito silaturahmi. Silaturahmi perlu kawaningi kaintah merupakan budaya maturah seampon elestaraki oleh para bengetuah abdina sarang ajunan seteja. Kaimah silaturahmi merupakan tradisi atau merupakan kebudayaan seampon laksanaki saya salah situngah are telasen kaintah. Maus dari hadis Rasulullah saya amunyi kaintah akrim jarahu wa wasilatul arhamahu. Seartina engki kak dinto epakon margar toramol jaaki bala tetangga torjugan epakon mabagus hubungan silaturahmi sekak dinto dalam pidato kainto dalam pidato silaturahmi kainto yang perlu sepatot kita pontut kesimpulan saya kainto. Saya pertama silaturahmi kainto bekal marengaki kamuljaan omor kainto. Saya kedua bekal epangki kegempangan sedajan urusan. Saya nomor telok bekal eparingi ketenangan tor kesenangan etunya. Dari isi pidato tersebut yang patut kita ambil kainto silaturahmi merupakan arapa aki kebudayaan saya bisa mabung ada batan abtinah dan ajunan sedajana sekainto banget pamator saya bisa atau abtinah atau raki yang sepora bila beda salah baik torator maupun tengka sepora wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sekelangkung ka aturade semoje Bapak Ahmad Khairul Soleh dari SDI Al Munawwarah Makassar. Bapak Ibu tantetan sateja kepada muja tepe de pongkasen acara kita itu minangka peserta pongkasen kadito. Saben nomor urut 24 seperti serbagi sang semuja Tretan Anissa Medina dari EDIT Muntazam ngereng de saya napeten kaula ngatur bekto kator.
Tak langkong nyon eti saja pemeriasa kong langkong de para juri aptina petima kenal de ajunan saja. Ngereng katur. Nyama aptina engki Kak Dintoh Anissa Mediana minangka peserta dari SDIT Multazam Kalaben nomor undi 34 Sakak Dintoh Sakalangkong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Salera epon semulja Bapak Ibu Dewan Juri Atuan Lomba Pidato Pesah Matura. Salera epon semolje ketua panitia sarang sateje anggota epon. Para rabu sepo anom seampon pada seke alongku sepada molje parcuke. Minangkah ator sekapiten seutama torlangkong parcuke. Patot kerana amoji sokor alhamdulillahi rabbil alamin. De ajunan epon Allah subhanahu wa ta'ala. Minangka seamur beceket seka dimah ampon kasokan nepe aki rahmat hidayah sareng pan saponapan kaknimaten setak kabiton benyaan epon. Nikmat iman, Islam, kesehatan tor kasempatan kantos beten kaula sareng ajunan seteje kongang areng sareng alongku epa semuan Kak Dintoh dalam situng tareka atuan pidato pesah matura ngemoti molang aretu remek sekapeng 4 dalam kabedaan cumamper tor senang ate. Kamuljaan sareng kasalamatan moga tetep etepe akia mongku sekajungjung Gusti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalaben panyoon tor pangarep malar moga beten kaula sareng adunan seteja tetep kengengah seraman rahmat sareng syafaat epon Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Para rabu sepo anom sepada molje tor parcuke. Pemalancang dalam lampa atuan pidato saat are samangken beten kaula beti ngatoraki. Tor acur peaki pul ompul aromat puteje toron tanah nyopreh nompuaki pangarep potra potre secece perce. Toron tanah minangka lalampaan pekus konanah mongku orang matura nante aki cek kanak peji si ampon umur petong bulan ekeng ngaki dea denah nete tanah. Lalampaan toron tanah panika minangka partante ngade cek kanak peji. Aka benika bekal ngaoningi parlambeng tok si tengah pereng dalam ongroton curpunaf tor tampena omor kantos peki di besar. Tineng tujuan sepaling utama mabede lampa tareka toron tanah Kak Dintoh minangka wujud pangarep supaya peki kana peci kepanika bisa teti orang seabek teh de orang sepo dua na. Cuken apekuna moku agama nusa tor bangsa. Para rabu sepo anom sepada molje parcuke. Langkong cernakna lalampaan kabungaan panika elampaaki eboje seang tor ngenangi yampir compok kalaban pereket sateun sekotu ekasanting. Akadia cecen tetel petong berna aing komkoman ebetei koboan seebekei petok macem kempeng setong talam eparengi satengkes padi jagung Al-Quran tasbih kaca pulpen buku toles, obeng, seser, otaba cungkat. Torpa kakas lain epon. Ea koraki sareng kasakan epon sengagungi kebay. Saterosa epon sepaling lebur dari budeje toron tanah panika. Nalika kanak peji senete akipatena de telok talam tetel sesabeluna ampon elamai daun keteng nyopreh tak kotor. Sampona Kak Dintoh
kanak peji pas itu tua ki de talam se Al-Quran, tasbih, kaca, obeng, buku toles, pulpen, padi, cekung, torsoroy. Nyopre bisa montut reng bereng se ekaleburi kana se alam paki toron tanam. Para rabu sepo anom se pada molje parcuke. Tineng pertanda sebisa detik tak tengger dari lalampan kak dinto manabi kanak peji kebenika montut Al-Quran. Nalika tipe sabekal detik orang secakang maus otabah lebur de Al-Quran. Manabi tepak montut padi otabah cekung nalika tipe sabekal detik orang tani. Tor manabi montut kaca kanak kenika bekal detik orang sekenceng atenceng tor sapaneka cukun manabi montut reng-bereng lain-lain epon. Rengkas epon reng barang seampon epele kanak poji kenika tadi tatenger lalakon paki sebekal ekaole tor tatenger pepet ampon dibesa. Lalampaan putejo toron tanah panika akadia ampon nganam sepe ngereng sangkolan budeja ke panika cek parlonah kerana kita kumateh aromat nyopreh pakun langkeng. Sakan tinto cecer beun beb lalampaan toron tanah seampon ke ator dalam pasemuan saat are semangkin. Dari beden kaula enaleka beda ator sarang pemator sekorang akor tengka pola sejenggel ke auleten angki okara sekorang sorok moku pangkelian saebu tukah nyoonah pangabru setade engken. Sakan tintoh dari beden kaula akhire kalaben kasor lebet pengkalan kapakong kakepora manabi bede katompalan tak langkong nyoonah sapora. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saka dinto Dewan Juri sareng para rabu seki Cimejet Mika kalongguan epon nomor pamongkas Ibu Anissa Mediana dari SDIT Multazam ampon ajar beaki cecebu epon lomba atau tanpa tareka adu penal pidato. Matur sakalangkong kasadaya peserta lomba pidato bahasa Madura guru-guru sekabupaten Pamekasan sampun sodih alam pagi ngereng lomba kadinto ajunan sedeje saestona juara bengal ngereng lomba pidato senaus terlompat orang. Ajunan gak dinto saya stone sedeje dari rukuru sebed emekasen bidang pidato bahasa Madura. Cuma panitia milih 6 orang. Juara situ 2 telok, sareng harapan itu 2 telok. Semangkin Dewan Juri bedik arapat kangkui nyusun nilai dari para ajunan sedeje. Saya kadima kadisa setuju panitia Pak Kengi apo campo dan tosaki sekejaki insyaallah bedik yung memakin pasera juara dari para juara Kak Dito. Matur sakalangkong malarmu ke lomba pidato bahasa Madura Kak Dito mamulan ben malarmu ke bede kelompok-kelompok bisa membede lomba pidato bahasa Madura Kak Dito. Nyopre bahasa Madura Kak Dito dia bahasa ibu Madura TV. Matur selangkong wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Lalu juga perlu diumumkan bahwa lomba baca puisi itu akan dilaksanakan tanggal 23, 24, 25 di tempat ini juga. Dan nanti Bapak Ibu untuk pemenang lomba baik pidato maupun puisi nanti akan diundang pada pesta hari jadi Kulimpok Turemek tanggal 30 di Pendopo Bupati Pamekasan. Akan hadir yakni Abah Zawi Imron dari Kota Sumeneb dan juga akan dihibur oleh Teater bersama Sanggar Makanati Pamekasan. Demikian sementara sambil menunggu Tuan Duri, saya sebagai penanggung jawab lomba pidato mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan pada Bapak Ibu. Wakhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mature parjuke ireng taretan sateje ture mengagumi saja ada Semolje Sama. Duremek sekar pelian Duremek sekar petengan Duremek sekar pelian Abuntu rempek kemekasan Taretan sateje Malangkeng pesahu seje Tore sateje Abeleng aja Nyok patur juga taretan Bapak Ibu Kadinto saya ngakit Bapak Chandra Darmawan sareng Bapak Zainullah. Ini pemenang. Ngiring taretan sateje Malangkeng pesahu seje Ngiring sateje Abeleng aja Nyok prematura parjuke Ngiring taretan sateje Nulis dada berter Lantin tingkah adat mature Pernah tak berkece muja Turemek sekar pelean Turemek sekar petengan Turemek sekar pelean Akuntu rempek kemekasan. Bapak Daniel mohon depan. Rempek kemekasan.
karaoke. Irsa alir, irsa alir, 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 irsa alir. Ke depan dulu ya. Oh iya. Baik, dari teman-teman barangkali ada yang mau menunggu Dewan Jenderal rapat ya. Mano opo terlenong ko perleng Monso mora bebenanangka Tak ni serale orang lain Mungkin ada omor ratika Lersa alir Alir kung Baik Bapak Ibu, saya bagikan sebuah puisi Madura ya. Ini karya dari teman kita dari kelompok Temek, Rabul Ampul Tua Kerong. Puisi kadito tercoki de cakaca dari Tua Kerong kita cukup remak. Malam arangka sepeh, mata melak tak ngide, bejeng tika ngaton mesem. Akan tika nalpe edede nangis ekumen ate bulet apeke mata bulet cuken akere tak bisa itampe enga careta selambe naleka taresna tombu kempe sapet are bulengam misem laju ada jumpa karesna ajanci ajarane kau dien dalam sompa soce nanging tika teka atina bulat katibian ngadep de ajunan sikobasa bre ongku bre acilani odi katibi lara ongku lara narema paste ekotu tete ajena mata malar soce kabugel kan pasmite bulan kolom warga. Ini Bapak Ibu ya yang tadi sebagai aransemen dari lagu Tuk Remek Bapak Chandra Darmawan yang lagunya bersedia kita dengarkan bersama-sama. Ya, Ereng. Karena ate perhatian kita dari sejarah Remek bernapat teng kontak katon kali ini sem konco malam unang ngonong suatu timpun romo karena mata terasa dari era cek konjana lente krabon nite tengah te ikate Kompeten pemerintah ate sekute. Dalam nantu kaki penyimpan abu kebul teng sekute pangeran saya masuk je. Atau serangkong maju pri pendek benar. Matur selangkong deh Pak Yanto yang penerat puisi laben pulem mas tekana ate. Mas Chandra Darmawan. Sekarang makasih Pak Yanto ke bintang ke areh pakai sekar lo merah maber asal demen malah te asreh tera nerangi Pak anak oke terperjuke mesem manteleng tajem nguncem ke bumi malkas meleng ajem bintang orte katera bumi makasih Rana nom nanging anyaker alatini makersar seperti asal
Ajunan Mata Arif Pamelingan, Pamekasan hebat di gerbang salam kota pendidikan. Raja, Kucer, Rapat. Bapak Ibu, kalau kegeri, sepo anom balento, korang leres tinggi, detik leres sepo enom, anom kata paman nih. Ajukan saing ke atau EKN kantos karena saing itu bahasa Indonesia yang dipaksakan saing ke andi artis yang harus itu menabi bisa kantos menabi panjenengan di abu tubuh karena saing ke sebaiknya dihilangkan EKN kantos. Pasukan sangat ada tersebut sangat kentokon songkan sangat juga sami-sami kadito menabi yang masuk sebab ya kui menabi yang kui kan yang kapal kuda di sami murjah juga istilah sobung kanto apa sepeh sobung atau sepeh pasar apun sobung goreng saya harus kata ada itu ampun di sana di itu saya kata nambahin bangun ingat ngereng nih toh Aki, gula penambah yang aki juga. Seperti sampai ya aki ya. Pak juga sebutan kaulah mulia.